fio kra ye be chim ka be kwa me baba me achim ka baba me achim Wonya kwem. Hey, ene de be yirigo. O ti say we jana ma broken heart achi ni se timu so don't mean na. So what the host? What me ye wi ye. Ye bebro you. Mintimina. No go. Ye be. Bia wo. Be na fi wa no. Ho na bu say broken heart e dey pa. Ye Bobby stand. Eti obetimi akọ Facebook abehu ko YouTube ubehu Facebook no Instra 104.5 FM ewo ko Facebook wona kasa YouTube wako Instra TV ewo YouTube ko ene na wi ami bia tumama okay de obi a collection no odi kukuyo eni obi a ne ge eja ama broken heart ache we de va se de bobema na wo ba wonya broken heart na hwe de pa na ya ya ansa na mako na nje ba ne si ya me da se ge du se ya ye boy ye ho me da se no ya na eduru ba bia ahometi se oni oba da ho na ofili se obedi etwe no na etwe na pese wudi no ntimi ni enya wo pe ka pese ka onya ka akọ ho na so sunsun pe so honam yemre utimi ni twe no na wo te so eno na ma Dr. Amuzu eba ne si no so aba bobo ayen nege se ade bia ehawo ewo onkasa wono okotimu ehawo no watimi dia boa ene me ko eyesimadu pepepepepe emidi mo ba sima simadu aba sima time no 10 12 10 22 kan esimadu edikodin komo eba ye na me ba ahoma no so na mbefo afrefo o de me fa course no eti esei vanika ho van inkan vaniko vaniko etuko Facebook kwa ubehunu obesima ewo honom ubehunu se ne ositie we krokra sei akobi ne kan wo so ya brantie na onya na aso a na ho ode ya na afọ ba kese pa oba kokra na se wunyina na afọ ba etiatia onde wetima pija no na oti ze wetia no wo ho ode ya wetima na wo ise wunyina uti mpija kese no ene na uti mpija ne na no uti watu ise wabre enti eba sa na unya na wafa aketwa de sei no kiti sei no no wafa no na ene na atimi adi areso ana de besi bia na atimi ne si obago obasima mo akwa ba najo asosi di mo afiri mo akwa ba that is it. Adamika, because the Ochabe, the visit, you are Casamu. Because Ochabe, the visit, we do a Casamu. Here was it, I'm never Chabe, and now you, Yamago Country. About I meet you, and I not Modi Yako, and Simadu, and Nina Odia, the BCB. Whatever chatty for Betty avoid you soon. Na ensuing so a good time for my union. Na formal union, so I am a passo union. A banisano and S will be a baby a horse. Na wakoshe. Na baby a horse and so I never ma. Upe baby a horse share or ma tea. Yet the man a kind who she said ye may be day a dramisi or mocotian on a sana. Ye did a ma and a kind who she. Na obi yo hono ma ade ne da ne nchen so ntumi mfa nka ne ho hye ene mesre se yeni nkomo ne wie na wo hawa emma untumi nya ne sese wo ye e wo were enchen no na nsachrai abem ogoro ne me pese ye ka prostate ho asem prostate enye yare ne mum se wo prostate ho no ana se ekuro ebemu a any a friend say when your prostate infection and I say how be about beman now at the current person a casa asem no say ya na me pi kasa menya prostate baby be our prostate baby be our be ogoro sa prostate no ene na ma ho timi ba ene ma unya atinka ujun so twa no eboa mema e wo namu ene junso mu na esanso ema wo ye wo de se wo di oba enne ma wonya saa enne saa ma nsuo no eba enti se wo kase
prostate no ehu aba hawa ɛhɔ de me no ya adwe na emu ntimi nka sɛ menya prostate esanse prostate obi a obi na ye wɔ nneɛma bi wɔ hɔ no mu a ɛdaadi ɛma wo hunu sɛ wo prostate no ehu aka adeɛ baako a wɔsɛ nyina yɛ hyɛ ne nso ne sɛ obi prostate ne ho ɛka kapaa na deɛ ɔdwonso a onya mogya efiri ne dwonso nim yɛse ne prostate no ɛho aka ɛna oi ɛho ɛyɛ aka nso a yɛwɔ nsunsuansoɔ bi a ɛdaadi sɛ wo deɛ no ɔhaw ne nya bɛto a ida sɛ wontimi nnwonso koraa anaasɛ odwonso a ne mogya wo ne sɛ wo deɛ ɔhaw no atom ɛwɔ prostate mu ɛna sɛ kɔba ne sɛ odwonso no sɛdeɛ na wo si dwonso no nsesan yɛ bɛ mu a ɛno oyɛ anya prostate mu ɔhaw nti moma yɛn hyɛ ne nso saa ɛba ne saa no a ɛsɛ sɛ wo ba Dr. Amuzu Herbal Clinic na yɛyɛ ho adwuma ɛma wo sɛ wo prostate ho ɛba ɔhaw biara no a ɛka wo bɛma ɛma wa hoɔden ɛwɔ mpam no ɛsesa ɛtɔ da bi koraa no a ɛma wo bɛma no ɛfiri wo nsa na ntimi nsɔre bio koraa nyame amfa fie a wanhwɛ a na agye nsɛmo enti mɛsrɛ mɛma wo mu tie mi anadwi sɛ ɛnneɛma bi a wo hunu sɛ wo te hɔ no mo bɛma o chima nsa wadwonso a ɛyɛ wɔ hawa a ɛba wo bɛma ni mu a ɛde nsunsuasoɔ kɔte woyɛ ɛbɛbrɛ wo na de bia me ka sɛ ya na yɛ fie ka sɛ ɛna ne bɛma ewu ne bɛma ewu wobɛtimi aka saa na emom Dr. Amuzu de yɛnyi ntum sɛ bɛma ewu sɛ wo ba yɛn klinika ɔhaw bia ato bɛma no yɛbɛtimi ayɛ na yɛ ne yie sɛ wo te hɔ nom na wonya atenka bi sɛ ensuo fitaa bi firi bɛma mu ɛba odwonso wi ana asɛ wo prumana sɛ wadwonso awie wo a wo se wadwonso awie so wo bɛma ni mu ɛkyerɛ wo sɛ asɛ dwonso no ni nyina mai obi a wɔbɛhyɛ ase adwonso a ayi sɛ ogyina wɔ kakra yɛsɛ bi ogyina bɛyɛ 10 minutes obi a bɛyɛ 5 seconds bi sima ani tete bɛyɛ enum kɛ enum ansana dwonso na ba ɛmɛma ntie ni yie sɛ yɛ dwonso a yɛnkyem enti obi a ɔdwonso a ɔkyem no ɛyɛ ɔhaw dwonso de drewa ɛtɔ da kora wanhwɛ a sɛ woyɛ na ɛba but obi wɔ no ma ogyina wɔ sɛ ɔdwonso agye sɛ ɔkyem ansana dwonso no atimi aba bisrɛw ɛyɛ ɔhaw sɛ wo dwonso na wo prum no deɛ wo prum no wo hu sɛ deɛ eso kokokoko no ɛyɛ sɛ nsufin ani ne nte sɛ dwonso na wo dwonso yɛ no a ɛno nso ɛyɛ haw a we nyina betimi ayɛ ɔhaw a wo yɛ anya ɛwɔ prostate ne ho na saa ɔhaw no nso nya chiw sɛ kukuro na kyerɛ sɛ ɛde obɛma ɛfɔm da no ɛbrɛw hwɛ adeɛ bi wɔ ha no mu obi betimi afa saa nsunsuanso we nneɛma ketinketi we nyina mu na ehu na wagye atum sɛ prostate infection deɛ we fie me papa me nana na wakɔyɛ surgery na wonim adeɛ baako a ɛwɔ saa ɔhaw we sɛ wonya yɛnya de sekan anaasɛ apasoɔ bi count ɛwɔ wo prostate ne ho sɛ wompɛ obi wɔ hɔ no ma ne tira anyɛ yi a sɛ yɛ ne ɔba da ma nsuo ba a yɛyɛ ka ne sɛ ne ho nsuo bɛma ho nsuo semen ana sperm na ya na yɛ ka no sɛ yɛkɔyɛ wo saa surgery ni bi ɛwɔ prostate ne ho a sɛ wo ne ɔba da a nsuo no ntimi unya nsuo sɛ nsuo aba kora na nkampa sɛ wo ne ɔba yɛ dɛn anyinsɛn obɛka sɛ o media ma wo awie nti ɛba ne saa ɛmfa me ho ɛtɔ da bi a obɛtimi ne ɔba na da nanso wobɛnya atenka no sɛ nka nsuo no ɛbɛba na ɛbɛma watenka na ba ho sɛ me ho aba but wo ne ɔba ne da wobɛnya atenka sɛ asɛ wo ho ayɛ wo yiri aba but nsuo bi yɛ mfiri wo bɛma mu ɛma ɛmeɛ nka sɛ wo ho aba nti wobɛda wanyem ɛba ne saa no a na wawo awie a na ɛno no ɔba ne nwunwie yɛ abɛn de mpo saa akɔba ne saa koraa no a na wopɛ sɛ wo ho nsuo no bɛna wonya atenka dan ne mu dɛw a woba Dr. Amuzu hɔ no mu a yɛbɛtumi ayɛ ama wo ne ɔba ahyia a nsuo no ɛbɛtumi asan aba bio abra wakɔyɛ prostate surgery obi de yɛde rubber to obi bɛma mu feel sɛ bi yɛ da so asan enti ne yɛyɛ ne bɛma ne hwe a ɛnyɛ yɛ fabra Dr. Amuzu hɔ no mu yɛbɛyi ma wɔ duro a rubber ne bɛyi na wo bɛma na san si ne dada mu enti sɛ wo da hɔ no mu
ebia wo fie wa wo haw bi wo bema mu na wo nunu na wasoma obi se wo meto bema edu Dr. Amuzu omre wa mesra wo ha wo ansa na bema wo nkotibea bi mu se wo bema efon wo bema ayetietia wo bema mu ayemre wo no best da sisi ana ho esane wo no eye yade na de abre wo enti se wo tena se ema wo timu ye odedede se wo hu bantem na wo kope bema emu odin edura yemfa ma wo yenya ni sa e wo Dr. Amuzu no mu bra ma yemfa ye machines no en check na ye hu hawa wo na mu ne atime mama wano aduro 0247 77 6743 0247 77 6743 0247 77 6743 me pa cho number me dia ma wi no Dr. Amuzu nankasa number enti ade bia me boso a wo fi se account no Fred Dr. Amuzu na ni nkomo wo be ma no ho sane o haw na kodu bia no ye betimi asesa no ama wasa akowachi na ye timi ehunu se ogoro nkofo bi ho no mo a eje se bia wo yare na se bia ne be ma no wo te se wono a na watena se ma ne be ma na akosa ate bia nim eti Dr. Amuzu ye aduro bia ba ogoro fe ne tete atempon sa tete atempon no obi wono ma na o be 30 32 40s no no otimi ne oba da yie ne ho kyere ba ama otimi se be ma no timi gina so kama nanso onya be 60 50 die ase ne me ma ye basa obi wo be 20 no ya ade pa bet nansan mo se onya be 30 mu won so ne ma ye tro kama no enti edro na ya ne friend tete atempon no sede na oba ma ne ye adwuma gidigidi na wo mba ntem wutimi gina so che na oba yi dwane na ade ade yi sano no tete atempon no esan de obekọ wachi ama oba ma na koye adwuma bio enti Fred Dr. Amuzu na epetete atempon abra wa hoden akofema endru sene na omranti brem etie 0247 77 6743 0247 77 6743 0247 77 6743 Kumasi Tafo Club 600 ehọ na Dr. Amuzu eba clinic yewo enti obi biara o tie me eha anwumre no won hye ne nso se be matiase ne be ma nti o how bia o be ma wo mu no wo de ba Dr. Amuzu ho no ma ye beboa o afei ye ye adwuma de bia kosia da nyina ye adwuma o won kran ya obekọ Achimota Christian Village Odo Plaza Cemetery Junction Sunyani Area 3 Emmanuel to Danim yene Stanbic Bank ene wo da krom Tachima nso ye wo Hausa Lane ena Takrade ye wo Sipon Sports Stadium main gate ho ye number edidi dwuma no eye WhatsApp empo uni Ghana na opese ye mfa aduro no emre wa uni problem ye de aduro no be send wo ye hia ne se wo nsa kan ye number no na wa send wo address e de aka ho 0247 77 6743 0247 77 6743 Kumasi Tafo Club 600 Misraw ya drobi aba ye friend Amuzu garlic bitters obi a utadidi anajo ana opesra de nam uwi nam pi utransia na onase atatan etoda na anansi achew ugina okra na ose wokon agene misraw koto Amuzu garlic bitters nenom enane srade free nipadua nim na ama omoja ne timi adi afusa ne yie pa mo amoye adwuma ogya ho mo amutwi trotro mo amutwi ya trog ena abobo ya ne pragya na sefo no mo amutdi susu mo na mawia mo bodon komi maso ema no dwomfo ma no nom Amuzu garlic bitters ugina gya ho cha wo so ya anom bi de onante awia so saa wonom Amuzu garlic bitters a ema moja di afusa ne yie sede be ya woni su nchini hu woni su nya wutum no akotwa hwe baabi Amuzu ke no yefunu ya de adru osa wo so a adru esesa wonom Amuzu ke ema wo yefunu mu jo ekro wo yem ana ahye no na ama watimi adidi wo yem be ya wo kama ti wo a wo bufa so wo yefunu mu no anom Amuzu ke obi antie no ntie se nsuo toto a na ede malaria ba entontom edi enya
said ye see boy a bra ewo a baby man mutitu ne Ghana no and tontomo and paya hoda enti de bia ma amuzu e ba me chanson pa hoda eno ne yede kuti antontom ya de malaria di amuzu e ba me chane de obata to bi sifie na de bia woni abusua ne nom said ye ba ya antontom kawa unya malaria amuzu pi ne de honam ya wadru obia wo ye adwuma na wa ye mre nya menka se ayi kase ayi o sisi yade o anase kotodweme se eye honam yaw adru se obi wo hono ma oye adwuma na ade achi na osa be sori akọ adwuma na ne honam nyina ya ne mremremre etoda kra na oye adwuma kakra bia na watena se na oye boho sankrofo na modbanum amuzu pi eye for general body pains obi atimi num bi 0247 776743 0247 6743 yewo kuma sita for club 600 ye adwuma de bia kwasi ada china ye ba ye adwuma holidays nyina ye adwuma enti hya ne nso se be ma tiase a ne be ma enwu edasipi adofo breko entia de Dr. Amuzu the Panis doctor ni meeting no besi na fe obi a wasembisa ana dance no o ma ne honye ha first no me sori anopa na maposo nyina ya memre me sori akọ adwuma kra no na edin nanso bensa bosumi mienu ni a me France nom Amuzu pi no eno ano no aka ne no se me bosumi so a na me nsunu gujam nanso obi kire me Amuzu kai ma me de fra Amuzu pi no bosumi ne so a me nti ya obia afei me ya fura na keka me ni nyina so ajai Amuzu PNK ano no na malaria ha ma papa po na moyonku bi ano che da memfa Amuzu herbal bitters emfra Amuzu P malaria no harabasa Amuzu PNH ano no me wodu mai wayare piapi nie asema muta kan ne se ni moja ntimi ndi afusane Dr. Amuzu ani so se moja ntimi ndi afusane eno ani Amuzu garlic bitters ani Amuzu P PNG no Dr. Amuzu the Panis doctor ni nro ani edi ho adanse eno o se wo penro yi bia tua enro so to so bia mu anafra no e wo 0247 776743 Dr. Amuzu the Panis doctor mawuje hia chanlo in Shirai FM 104.5 and we again. Baby, I want to you me no wasa. We are no yam. We are no yam. No yam. Wabe. I did see you there. Eh? What if you stay? I did a sa. We are the Asemia. Ane afena Brenadro 03220 83581 83582 83583. Ane me pese mimi hu ai obi a broken heart ache no. Ane obi a collection wo kolusu de pa na eya pa. Afede mame committee for personal message ne no me no twoko mansa. Obi a broken heart ache no. Ane obi a collection lusu de pa na. Hello. Hello, good evening. Me jusu ebru honam ni na hia. Pase Musa Mohamed na woni na hia yi. Musa o kasa pre. Me kasa fira akwa aboso. Musa obi a collection mo lusu. Ana obi a broken heart ache no pa. Ye gya na mo broken heart ache no. Ye pa na ya. Obi a broken heart ache no na ya pa. Sa ekwan be na kya ya because o kan no ache mo adequate ya. Okay. I don't know oba no before obi jao. E bi na wani na won so. Ko penu we jao. Ene ya pa na election a wo komu no. Ene wo da se utimi se ya femienu. Ada so be wi na na obe lose. On selection obi o collection bi am say do be din kunim. Enya wo ya pi se. Ta? Gela ja umfumu a bra wani na won so. Okay, yo, we nim election. Hello? Hello? Hello. E ba jam ni na shey. Me ka so ni boy kike ne shey me ka se from bana. Oh boy, mami Musa obi a broken heart ache ne. Ene ni bi a collection lusu de pa na ya. Ogolo, me see. Broken heart dey to aba my je. Sa? Kure pro de frato. Ade kutakwa na frato. That's blame me see. Che, wa ujo na wura fi ho. Uja na refi ho. Na me ka chere wo. Sa? Che. O pusi bi. Che. Eti papa no ye je. Egwu ya. Ade ko. Hello?
Hello. Hello. Me ba jom ni na shi. Mr. Adam Asia. Your friend was opening. Mr. Adam. Mr. Adam, o ka se free. Adujama. Adujama ya no acha ai Mr. Dapa chairman Dapa o ya abanam sini so no wono. Dapa ajiman. Ya no acha na mamwati. Mami jo obi ogorone ba ko pe obi a Burkina Chache no ene obi a collection no lusu dey pa na ya o collection na so mi so aya aya pa okay me da si hello me pa chom ne na shi ai Imano ka sebre adansi from Rasi mama musa obi a Burkina Chache no ene obi a collection lusu dey na ya Burkina Chache na ya ho se oba na ja opa no hu so ne be ma no masha obi ohu eni oba na ja na sa bi hu ni so ne be ma foforo na mo no ese na utimi na ho dabio wow hello me ba jom ni na shi ogoro ni ba ko pe wo fa so akopẹ na Tamiu aka everything kasa say dia sumi sai okay Tamiu mami ti o hene ogoro me kama chiro so be jawa me say obeja me dam paso na madafom sa una paso me bi mfuma ni epini ni nem tuntum gwa dem ho me 1 week what's so fine no say bie I show crash handle. What's a beer pronounce a beer window name to crash and you want it? Want it? Huh? 1 week, me yale as I'm say yes. Say quite a meeting. I get to know your selection. Ulusidia, no, lose. But obey Jow. Won't I come and know what the tune so? What's the tune so? Jesus is Lord. Okay. Hello? Ogoro ni ba go fe. Mo midina ni John boy. Mido dukuna. John, mama dio. Dey na ya. Listen, be ya. If you say when you say nka wunyi ni kura nka were no madi o metu ama. Very good. Ba bo no wanya zero. Na me yire so anto ama me. Na me akura ma anto ama me ho. Wa so anto ama ho. Ya. Let's hear ya. Pa mo odasi. Hello? Ogoro ni ba go pe. Ba jo mi na share. Oyina mo akwata. Oyina mo akwata. O collection na o wedi nkuku ene so ba ko yiri be ja o nya broken heart na ya. Broken heart ndie say ya de. Abato de ukogina no wenya eno ye failure. Enye ya te say ya de. Obi enu akoto duro men say ekwa abato menya what be that and the broken heart you to cry call doctor mo ye na ya pa idasi na makwata oyina mo akwata wa say enu utimi ko hospital ko to aduro enum na mo abato de utimi nka say okoto aduro no anum and 03220835818358283583 broken heart any to be a collection no lusu dey pa na ya na mafo pia ka say dey ya pa ye broken heart muscle bese with me nanti oko contemporary so no take mu hello Ogona kasa ne patron ne na hie. Ebenezer oni ne wo fom pa obi ante hwe. Patron man ne ka crash misraw. Dia me kan say broken heart na be ya pa. Dan say no de itimi mani pa kum ne ho kura. Ozi broken heart na be ya. Broken heart ne be ya. Yo, me da sipi. Hello? Hello? Yeah, but how many next year? But your friend be did.
Bedi din. Bedi de. Ai. Uyo bana se bema. Me yoba. Bedi de Brookheart pa ne o collection beji nkuku ndie na ya. Hey, Brookheart. Hey, ya pa me mo bibi. Sa? Wu ahye. O ma obibi ko wu ahye. I can see. Sa? And then also officer worry ba ma me na ampene. And na because she no one time. Okay. Now on nam ho okona ni ma kwaso okona chi. Okona ma kaniti wa fuamu na kaniti. Hey. Ya me nkwanko kuno ho. Obi ene so ni mu na wango kuno ho. Sako Brookheart de ya. Brookheart ya pa ho. Ya pa mimi hu de nipa na ye na. Mi hu say yes Brookheart ya. Eti ede na ye ma nipa no okọ friend ne kasai. Oh there be mema sofu bi ni din komo. E ma na ti asie hu say ewiase no anya oba ope no nyina na wonya no ware. Na maame no so nti asie. Eje wonti asie a o ware na enye yi. Ana no san kwa sorry nti na maame mpene saa ware ne so. Yo, what be that? So for the kasa nti akiri no recover. Mo oya de so mo bi Brookheart. Hello? Hello. Me pa chawo me next year. Jobo Boblase. Jobo o ka tebre. Jobo Boblase. Boblase. Brookheart enu bi a collection odi kuku de na ya. Election ya fa. Ya me ha say for bona. What's ya no no. Ya ha ya dipa bi na stand. Independent no ne friends I back on so because the parliamentary candidate or no na mi sabato do do ma e de ya independent no e be ye na bo because the PC na bo na ni de do what ya just offer you know I don't know. Hello. Eva chama next year. Obema ya unyako dudu wanu afremi ya ukwe. Aja ka separate. Ya dance wa masi. Adaru ma medio. Aja uze Brookheart ne die. Yale o. Etimi ye obi ama penyame amwa nipa no timi hwe ne nkwa. Edi ade a nipa timi so mo hwe ne nkwa de. Wutimi van kototo abato a warusubu. Na wonu abato obi ko abato edi kuko e mani twahwe abro so libi eno antai spisa Brookheart ne de no eno de anya ya yam hyehyɛ na ne yam na hye no na Brookheart ne de yale ankasa anu ni aduro gisam paibo antikisi be che chai ni na mu ene hello ogola mi ma wajo me Jesu Ibrahima Tacha mama ya mi kata free agna before. Mama ya mamitio Brookheart any about what they now okodi go aya. Ogolo me say Brookheart etiwa. We about the same you ko we are not well ni and we ko ndira ni so. We say pass. It was na we dey na fi ni mo Brookheart. We will be Brookheart ati wa ko twenyan. Na mo adu na ni eja no. Why they? Wakotia enyan de da ho ni se ni kara te ko Brookheart ndi wa ma adu na ni eja no. Mebo okise okoto se enyan de da ho no. Ano akwachia o mu me mamadwo enyan no mamadwo eja ni ena. Ana ni eja ni wa mo adu no ko ye. Brookheart. Nti afedi o ko ye ti a wa ba no bi wo do je e ga me ti a mo wa no so. Wo ko wo ma we enyan na so kridi. Hey Brookheart ti Me bacha wa video ni wasoro. Edi no. Wadu agbalo. Ogona na nkasa bacha mi na share. Very maso. Odin. The Boat, very good. Brookheart any election on today na ya. Hey, Brookheart. Ta? Brookheart. Setua. Udemu no menya na ewashi. Udem nya menya wahi. Ewahi. Ta? Odo so kwa rizi ubiezi kwa rizi puna fawshwa. Sa? Tin papa. Nigga Brookheart eti man control ho. Ntimi utuzi funa fawshwa.
The be after that. Debbie. Yeah, hello. Hey, I don't know. Yeah. I don't know. I'm bomb me. You're very crack. Hey, me penny for you, but my mama Auntie Christine. Ajia, me come on, me more my crap. And son of a baby by Vigarina, a better try Honkakra. My mama on a crab by son. Erika, I had your Mwakaba. Now, what to say? I think it's in Mwakaba. Now, what to say? Oh, fine. And then you look for us, come on. What do you go? Go Facebook, what is I did? Tell me, I did hang a better. I didn't read it. I didn't have come back as of a party. Which we said, and then I did not prepare for home. Okay, go Facebook on it. 104.5 FM, Facebook. YouTube studio Insure TV oko abun wodum we dey ginam say you know and then they say the power I say win man no ale gege aja broken heart abachi wo ene obi akọ oko wechi abuna hwe won say city he won say tem ni pass won akọ no say na me ni maybe okay say ha say we to say tem ono to he ono ko he to say dey tem remember what party the yard now so they go put the send kwa obi awanye he mama won ya dey we bia Aya obi about collection no what di gugu any obi broken heart actually dey pa na ya broken heart ya jamanso dia oh me say me dey bi nche me dade na me hu my bia ne bia che no jamanso me hwe no abu hu anu okotokoto em se bebia wo begina no ne yiri ni face bebia oba ne ja be ma wo ne yiri ni face yo nti me timi hu anu aso okoto efe bibi no wotimi kona ni mu anu akoto na me se na papa e dey no open form ansa no obi be kirim se we oba no ote ase o no so on ne wo ba na jano anam se ne epuke hat na achi papa yi na jama so de wo je no enya asem ketoa hometi na me hometi che se asem bibia yira no wo kona ni manu akoto aso otete bi obi otete obi na papa di ade no ope se ne yira jano nti broken heart na achi na osole every day bi obeba abekoto abetete aso otete afade aso otete so minim so oba no afa be ma foforo no wotete no ndi mintime nkyere na ma so ye de ba ye o minim ma me bi ne ho ofeta enene 4 days meti anim wa minim se bia wo no obi di na chi ana one ne kasa o nti wo konyina no oto ne nsakwa akiri no oto ne nsakwa akiri te se as obi di wachi na one ne kasa no afa me hwa ye obi ani na chi anam sa na di asem ni utimu se wo ye just wugina so ankasa broken heart na aye ne sa no ese be ma na aye ne sa enti se broken heart ne de ba de anokwasem ni onse papa ye ofre ye friend say mwakwata say eja mwakwata onse wo say broken heart de ade na abato de akansie wo kɔ na ye to agro ne form aye sa wo kɔ ball na ya hye wo no na se wo ne wo dofo bi a wo dɔ no wo ho na impromptu wo ja wo se de obi frɛ ye na jama nso no kwasem ni ya wo ja papa chese wonum ntaso nyina timewe ade a woni da so ne se efiri wonsa wonum ntaso nyina timewe wo kasa ntaso ma wonum eno je se wo pensuo kakra gu wonum ansa no hu se waba no ma kakra chese aduane kula wonsa da aduane m kula wo hu se wonsa da aduane chese wo ye de kula broken heart che wo ye de ko didi wonsa eno nti eno na mark state mi ma obi ema no broken heart bas wonsa obi mi ema na yetimi paye ho be ema de ya na ase ye kakra che ema no wonsa da bia me ka se ma ya koma emle nti se be ma ye mistake kakra tia opena wo tete de bia be ma ya de tia oba na oba ne tete be me ma ne de
wo mai wo mu se aboa odwan mfifiri tina saa na mema mu tie na ye ma na de broken heart ne kyewa wo mu nyina kra etimi wo mu na mema no de anu mu wakukudro chen ma no the broken heart ya pa broken heart ja man so ya pa no ngu bi a collection e ya bubu aba we gina ho ma wa twa hwe team we tie wi na team no da vo we otimi so le biom e ja man so on say ye de ma etiefo o mo fleye no say broken heart do so broken heart hard no broken heart hard wi say bi won ma obi on collection da a collection no an wa ko boka ebi won ko jira assembly man ko Fatima ko jira assembly ye mpesa o me de adai wo de mi am de mo ya Fatima fine me mo no afa no ni example edi wa ko jira election okujina che we de furniture assembly ana MP ana president ya mopri na wasa akobo bosia dia ka ho na tu se wodi nkunim pa ye bubu baba de bubu sa se se ne tumam aba munya yini obi yem timission otwa hwe se tim onsole bio ni dikan onu wa hwiri sika ana nipa wodi won ntu won so mu gi mu di so beto sa abana man mu di ni hwamo eje basa na o de eka beda wanim uri se wo boka edin bo se akobo abaji eba no enya ekitwa de no koda hwa wotimi no eja manso wo do ho example ma menka menye sam read wotimi twa hwa bi heavy what should be pa jo akoda okura dem the force beda acha 10 minutes when you start to say wine because unwe so le ma me wa do one example me to wa de no so on say election na da na wo ba ha no wa anya o betu nya akukuduru pa na me but no so wa anya bibia me yan hu say how oh be broken heart the obi be action am hom say bibi tete no enye ni na o unim ebi dia lesson aye binum so say unim dia na me wo de ebi won mo wan ka timu a ujimi pie ni pamu no wo de akowom because one ebi na wodin fanse me di me wodin pa area won me bia no nkire se ogaso beti bedi kuku etieri ho de on so bedi nkunim ni yakubu baba na ni fogire so benya no afo wo de we tuma no ba begiska ho we mi yale obeyese no bi ba ni mo baba no nya be kai se me am boss Mr. Ayisi Boateng our ambassador South Africa na Mr. Ayisi Boateng aye na kuma se ekuro mo asate ni hwan obi aya be ko Mr. Ayisi Boateng papa wa bi ne prato ho na ogira wosubin se opre sabene na ona bo escape boafo anko biemu no enti wono ayi ko sei ana yuji ani ginaye obia ma mba kokra de emi fa ne currency otimbe gisika wo papa ho o yare papa ne hwe no yekoto aba bubu aba no afina otimi sole ani pija ye de ko na mi a me gina kire a me de ko ye no na me ho to me bi hwie black label bed e ho class bi me body change me come to say when you bring so wonum sa umlo bibi tete wa ya afei ma me ba ko se o be giska no o sa ko to atian edi be na sana o se azikoto o be fiscal ono bi ka chese se wusi won mo ti mo se abo won intime for dia papa ni ye man krofo na yi bai no oba wo se nipa ni nkaye listen so collection na sinya mi anka ho na akodi nkuku cause you say Ayisi Boateng dey no be any say obedi say Ayisi Boateng mu ye ni yodium it is okọ na akọ fo Ghana for ye it is obi ni lesson no
okase bodua ye be say bodua no ye ne bi wo mo nti ase so collection na ko din kuku mi di ko din ko wie no mu nyina ada ntimi na ai bona dai mi no me nyina ada no ntimi na o can ceiling be kram dai Encore nije papa no passe mu ne ya who do so be kram be say ukuru wa wi na be say that's what up to next year benya that's for years ayi ohana obiaba na obiaba kai up to with the gay bia na ya kra se je me ma collection pen so na ko me so ese so na kuma na o abo se obiaba eja manso aba we pa na se ka wunya na se o de sabra sai ni person ono sa tia ono na be sa to tia what to tia no samba na ene na no one man obiaba ka wo ya me ya duma ni be to 4 years in there unu bi am pere ho on the post boys be go be down ayemi ya na dia ya ne se wakwa wie na wanya no bi asa be huru eni wakuma na abraje ba ko ji abi aka kire mi afọ na mo hwe se o promise o mo se no bi amani kunu ai you so like so sno kunu o se na jama so kama no munu why is so trying to different my man makaya kwa no frame no o si ukuru so wenya one go be say yanko listen ya ese mami kancho ese on da na do ne ayi di John mama de on free we da ka se da fom en na fom so di kuku wi a unya botra for ne fikire wa no makọ ha eli fa ko timi ko de nchen o to free e free no o ka se onya hwe no kwa akoda no be ka kai o collection na di kuku so bi anim se ubedin kuhwe ye obu oduma wonu so wonim kunim so ta se ye obu onuma wono waheda awahye ne ho so da se wonim se o ko wonim kunim nemum opese oba ayine so hu se nipa se munyemi nim kunim na do gin hu di so bedin kunim no tale ni no di so no awu gidi hu so bedin kunim na wo boka ko bobusia akoyegoi no we discover ka wo bibia so de ye won first kana akwakoye no okohwe agusen sufin na oba na we so ba e be tackle family say listen ayi on say MPP nipa dunso ekwegiran mrebi no okay ye bo ba ko de ne ile tinaji na ni machine o se se mnyai emse frequent o he nipa e free ni fie delegate e free ni fie eko ye no onya 17 no o se sen One muti or can't you say the young in the prayer can't see when you're 17 one of us say almost saying I feel I need to the American run and do so. Yeah, I only say the independent Jeffrey Hono. Make us independent if you can be boy yet, a bonuma, a ye caterpillar, and I say I'm a Nicadica. I didn't my BG and as a fool. Swenya. Make the boy we know one abu. That's any parts I would drink cuckoo. What a corner to the pool. Okobo, book of Bitimisu. Oh, so say soon. Sure. Hey, Yaba, with the other weekends, we are not blocking out in India. A jar for bar, and I just wear Jawo. And they cried it. A 3D band will be to me a free moon. The one man block your hearts. A free home. I don't know. Let me do it. Let me do what I said. What I said. Collection pay. Nana mo be mo ajo. Me dey me pesa animal. Don't go be that. Ma comment vi. And then ka be twa hwe. Aha. I say obi atwa hwe awu.
ane enye ti eti saa ne se wo se ye de yakoma gye ade wo de wakoma gye di a kire bebrebe dia enye saa ne bisi na ye ohwe ne ma na wahwere na enumu emutu bo asako bo sia e kasa me de wani abeda wani ade nso wani yes am down me kasa ohwe bi ka kire omu de yi wo mu astani bi achi ne se mo hwe yin ma anya nse dia mo ya akwa bi no mo di na chi bebre saa no be wi asa ye to aba ba hwe na de obenya kra na awere ho mo hwe yi e Ghana fotu ba no na enye me da me ka wo mpe na wo mpe no ay ade da ho ama delegate no oh me de me kasa delegate bi ba ko hebben delegate bi an ko hebben cause ade no on pero beta ko jinisi kedi wi na sa ka abasa to asa chedi pass masa to tiar masa ko jinisi kedi ba wonu say no e basa na enu mom de nipa bebre no e hye na within a short time na ko sa ba broken heart no ayakoma meba wudi onyu aho say wo nya na asi we na kami nguo dabi o anya sana mechiro ne ba chese ne ma bi o ha yetimi control etimi hye ye hoso ebe o ha emotional yi de akoma na wudi ho gross ado wonya drama obi na otimi sori ka cho se tra baby just like that wonya ne hwe anya ma so nya easy sa odomu odu we de wo mo sa wo de wakoma agede ebi timi wu but bebre hu bebre timi gina but sa broken heart yi de chese we na ofa pills sa wo kwa kodware kwa bo hu na de check asesa adwapa no wo kodware e bo hu asa wo kitchen sister ba ku bi onya ne de ni mu ye ne ya wo hu ade kwa ba adwuma mu o sa ni mu o hu okoya se brazier abutu era broken heart and over we say wa hwese ma bo brazier tu to bo ba ku say no sa fa ba ku bi no o sa ne buguzu ati we no hanke ho ti mu ye ne ya wo wa fa ni sana nshi no sa mbo foforo ni nyina nsa na ni kura jan ajama so no de bodam ti bi pant me ko ayi a ma na bodam nya bibia nya wiyo broken heart eti mamodam wi asi bibia wani nye ho bio de na ma wo ho metse e de asem ni ye be wani agi biem ye be ma no a oja wo no ana se no se wo benye obi so a obeti me replace no ya fa better than ono anna papa ba ko ai brono ba ko me modi na anana mkobo mo se ya me mobi ai be ma ne aye ne ho ade omotike ada na oye ne ho ade na o omodika pi manfo boji so kane omo aka ne ejina ho no ka cho ba ne so nsifo ompeni bi omo ngodru fiu anu yi oba ne sifo broken heart nche na ba no o yitiri na kono so oti nkuna ne ne wuro fi se ahaya mo maso o beta witiri mu no oti de hwo maso se taw no mate oji okumoji oni nkuri timi hwum maso se paw obodam se oda wuti a eduro no obehwe tu hwe gutim se hwe no se ya no hwe no se ya ji o se no hu obi a wakọ ya bato aba oyisi ashoke na awie otini dem din bato ne kasa ye normal but broken heart ne de effective brain ni nyina o de obeka bia mfa kwan ejese on se bi dwa no de na shock bi wo ho so a ase when susu why expecting what I say why expecting it your toll side imagine say bia no okunu nenam na moteke mu na traffic block na osili chasisi na traffic aso na sorry o papa ko na car na wo benya no okunu wawu a what the shock and you say why here nipa no obopodam kra ho ko so hu de onya na ho I just na okay obi ko to ni de yi fence hospital say wawu da ho na e be frɛ no ko ye no oba ne da fom ho o say hey me da sorry me nkofi oba da fom wawu but oh ya me person say ya wo to wa ne me bi o ha wo be ye no papa ne ntia say na ye na wusa ya wan kasa broken heart sa na tie ya because who do ni pana ya koma ana the way I be no fan of tra so catch us bia me jana na ye den yen kan sa o ko baby just like that
onu so de wakoma na gye ye wo de wakoma moment a wo be propose no o de na koma ye de agye wado eti wo ti min kan trasa eya koma o se ma se die ye de akoma gye ade pa eti yesa na ne na chiso ye kuye etu ji se ma ne mema ha pa na broka titimi omu pa ma ojidi o ba kwa ye yankafo ne ye omo mango a oma mema na abodam na ye wi wow ena to your variety no ye ko study sade no na ye omo de na bebrede ye wi but a man de na ye mema ho na bebrede abodam so banit mema to hu mema bia bo ha no betukra afam no sa get back home ni hun baby oni de na me ko hia no omo kan on de ogina on ma no obu ne pa said the micro baba we ene mama na dibi pa metra no so na because we are na bementi na ma ati afasiti obo ha sa do wo manipa no ti ontimi in control ne ho I say wakoma no the ways yo show papa o dan timi na e bia chope o bia chime da yeah that is it jamanso isu se bi nchimi bi me fama koma nkosa den nya bi de me kodwa menum na ti fa me so makare hada na ke se o penipa na ka se umpena na na me fe na mako me ka se mako hu nkrofo bi na omo no propose ya me ka che se me ye oba me ni boyfriend o se me dwa menum acho me ni boyfriend no eti manye statement ni nyina no manye e na me pese me prove se maye eti wo ti me no mo agi no na me nim se sa wo mo tirim eti ba ko propose ye no na che se be kan no wenye ye because se me si me ni bi so me boa na o so obu tam so obi eti na be ma na so tie na no and he said asamewa be ma na ti wan ti o but when be hwehwe me na the other guy na so o say it's on tiasie me na nyaja me pen no but na mako defend mako kase my yenti no me hu how I mean see enfa enka say me boa asem ni nyina ni enye se na wo mako mamu se no but na get say mako kai wi no e na me ntimi hu how na me ya enye ni na me ni no me na kwara eti me na me na kase me boa me ntimi nka ne ko criticism ni na relationship no end eti esa na wo se wo nya wadwe se wo ye boni bi o but wasam na akofa asam na ire aba eti no se nipa so so onte ase na se opa nipa na wa akodi na besi woni ni mogi hat na becho ti later na onu hu ye na say nye true no nam so medwa na it too late na onu time hu no kre no 6 years 6 years 6 years ene ono na medical dey afa ho ansa ene mama we mama akonya na omo fena mama sa frɛ mama emma wo bi maka me dia sa me ma de eno na mafodi be twa da fa mo bi abeka wasem mo bi ka bi mo bi abeka bi e be ta ko sige ba edi 03220 83581 ale okay hello hello ya ba jami na ji oto mi femi comme le piru do femi dada ho fe mami dio kai fi banko okay fi banko okay haja manzo go ha ti die odi agra o go wukwa sa ni wo Nigeria go fa show ni baby ari ko ya show ni bawo one femi sa de oba chu state that could be oba isi ojami one femi bibia fe wakuta baby mi border 5 minutes bia Nigeria traffic nem kan nem kai ka mu so be ka me o border 5 minutes o ehunu mi border 5 minutes bia baby yes wo no na mi ko de oni ho me saba bia tie no be se 5 miles bi mi ka mi dinam traffic mu no ka ba kra mi because de odi agura ubo elati ai
can me broken heart one. I brought you a friend of master to la party, and never know mammy Edina Orchida. And mammy with Edina Orchida. On the count, what's it said? I believe it. Was this unam from if you elko baby? Who can look class a car? What do you say? Account? Hello? Yeah, but I'm in a shame. Yes, maybe I'm for what? I believe I meet you. Yeah, Looking at you. I'm better to buy a voice like a Koran at the hospital, or Mamma and I can change. Or Mamma for corner, and Mamma and I can maintain a voice like a Koran. As one casa. Missing the array, make what more actually at 3 times. I don't know. At much on 3 times. At not on 3 times. I say to Corona. No, oh, person, what 10 in it would die at a Sabia voice. Keke. No, so you have a phone man. Oh, I made the phone and mamma and I can't help you. No, I can't remember. Yes. There was enough for my dad to be able to get you. Sir? You, madam. And the election is on the one that pay. The young for you this hour. This is an adult. And then eventually be a Mahama. You didn't. I hope they will give you a great go with a beer, or you be taking. No, any everything. I said, an album is only doing this idea, Uncle Banzan as idea. Hey, hello? Hello? Yeah, but I'm in this year. Oliver, because of Italy. Oliver, because of Italy. Yeah. Yeah, Muslim, more outside, no more fine me. Na Mikasiki, WhatsApp live here, na get some of them. WhatsApp line any issue. Okay, Italy with the Casa, me, I made them no man better. Na my band, my mean to Italy, my mean to Oliver. A broken heart, no. Yeah, won't say, no, Nipa be branye bida. And my election so no won't say Nipa Caribbean ide. Echo. And Muntina na Ubie Case broken heart heading. Yeah. Because the election is Ubia Kumuta. And the winning said, it's here. Uncle Wonka Sebrook, a trounsa. Ne na nina a year back in the womb. As we say, what common woman experience near woman, and no nade a wow. Sano be so one area jana on found, Nikun jana on found. Nina a balance, you know, send and no name a day. Need you cause a deep no. Broken heart need a nipper baby, a walia man, come when looking no one and nipper and a coalition. If I can trade him and a coalition no more, Jacobi. And the winning Senate here. Because meaning where you are south, this a coffee or Becachino. Near Antoamano, as why a campaign we have a Mubua Bana, I never could. I need a grand running or to feed you a agency. Near Antoamano. Near Antoamano. Near Antoamano. Mamma on the age of my wife. Lesson. We say the college in the day. I just want to say, "You twin will be far. Can't come with the escape work for every minister. Amukoye the secretary crown on the number one. Anuka or Lutrianica. We don't need more. What do you say that for? Hello? Hello. Maybe I'm in this year. That's all. Me, Eddie Kwaku. Udi? The Kwaku. Kwaku Kasafre. Kasafre Kwaku. Abuakwa. Kwaku Mamitiu. Mata. And I did my program, pal. Sir? What? What kind of thing easy? Mata Waba, Medina, Tony, so pass and no warren. Near by a team come even phone used to grab man and that all. Phone your man was all. What's out of phone is a man? Oh, and you okay. Na true baby pana by any friend won't fight. My friend won't fight. My team calls up because sending a message or backline, no answer. Facebook, no answer. Hey, Dako, man, got here, was it? Men and Ambo media say. Bemana mene to na wenni mono me se me ko be mane obi mo ensi aseme ti nkuntina na boni sa dia se wo boa
wakonya bɛrima foforɔ bi mi wɔ hɔ ana bɛrima no nso afrɛ me sɛ meme wɔfa ase ne wɔbɛɛ no wɔsɛ wɔabɔ ne dua bi sɛ wɔne na nya kasakasa kakra na wɔabea bɛdi na wɔfa mmerɛ wɔ a wɔsɛ wɔamfa me nti wɔabɔ ne dua na mesɛ mata nyɛ nokorɛ kom ɛdi bɛɛ ne bɛfa ne nneɛma firi me hɔ 2 weeks pɛpɛpɛpɛ na mesɛ sɛ wɔyɛ wedding ɛwɔ baabi ɛhyɛ me papa ɛwɔ wedding ase bi nti masa broken heart deɛ no kure nyame anim ani ɛyɛ akyɛn sɛ ɔyɛ erection na bibi saa na ɔbɛyi because no deɛ anyɛ biribiara ɔkɔma ɔbɛwe ne ɛwuhunu ɔnwe ne ɛwuhunu nti da bia meka sɛ ɛkufo ado sɛ menim deɛ ha na ɔda so yɛ campaign because aba ne da wo sɛ wonim sɛ ɔbɛwe ne na masa broken heart deɛ ɛnya hello eba jami ne sie ede samini kasa free ebo comment sami mami ti broken heart enu bi akọ election on lusu den na ya pa now the election but to broken heart ha 2016 mi fuka every kukufu ami ba edul many tie na no obo ase over ka every kukufu se obadum mi badum woni tie no do obo ase na ma bi obo ase ana kura de bo am ni se mi peja mi tina mi ho people no na mi na mi eno mo po obo ase ka wa ti ana enu kura my sisters dey o muti mi nchen na mi o se bra ye obo ase na mi we see den ne omo po obo ase we hu na na kise na what the broken heart but lekete o adum ye pa adum ka ana ye pa obo ase ka na ko fro obo ase de mi kise hu kwaya mi fa so am ko bi obo ase wa hunu ma hunu kura wow na mi ba mi sa fa ka enu kura ka de enke di mi twemu yasa do say twemu ogogofu because na me fa ka asan be sina ko ebu akwa enti nyami ye madun de mi ba na mi ye se we de me ma mani ada ho enti mi du be kwa run about na mi see mu a enye sa kura nki esa se nka me si obe kwa run about afa ka ba ebu akwa no nka mi san ko pie wo ketia enti ye fa broken heart nko dutu election sa edase hello munya moka broken heart eba chawudin amo mensa ka sepre free dinat mami ti we ohini obi ya ka broken heart election is very serious amo jowi na ma you for president na ma na mo so ayampia ni yenye ni sa eba cho me ti obi a collection wadi kuku ene obi a borkete me ba se e be ka se election we anyway no and be me be se ye ngede hello eba cho me na sie eba cho yesani abana me ka sa su ba se abra onya borkete mi pen me bio sa me kai se ble bi pa she me bobi oh sister me so me walo tien asan sembe ble di bia ne ya pe me sia video cha na me kai se ble pa disappoint me na me jina obi wedding afi me twa video wo mo shaka wa no ma na camera no hwefo ma me twa me mpabwa ai omo shaka wa na se wo twa kawa no na wo twa wo mpabwa wo mo sharing ni ade no matter me jina ho no me camera me dia pero ko ni twa me na afi ana twa wo anka na ase wow me kan yese me ye adwuma nti o ze me twa no ma sharing na wi woni ba ho so ke ma sharing na wi wo ma sharing na wi ti mo wa na me kan che so fo no se me ka set message na me dan no man ti mi encha na ne so fo no sa ma ye se se di o mo sharing no ana ti bi twa ye yeah, better. I'm broken heart. Wow. Me boy rather mammy could be moving and bush and maybe I could be because and could be a broken heart and you know, service will be about them and I'm going to pet.
Hey, the big can ye. Obia, on your broker today, any sabi, Obia, about them in a pen. Masa, the broken heart to chew. Huh? Brown Clowny. Wow, me poor Ben will black crab on tennis, and then you need and you track up. Hey, and the work was a more for taco pipio and broker for pipio. Hey, town. And lazy that to broken heart to be. Messi and you will be a savage, or about them in a pet, or be arguing here and aquamubium. And aquamubium, it has been about hello. Hello, Maybe I don't mean that ye. If I tell me I made him a drawer. I do a free mammy. That's a make a fatal. Mammy, but when you're broken me pain. The same make a cut. I send you. When you be pain. I did a bit. And I become. Make a master. Yeah, the mammy. A mekan say as you be the way and the body say me you na me de lumba yumbi and an amebo and you need to make ready by the car meeting say so what shed me may it said dear and you are na Bibia yemi yase mini di hu sa oba no ho a utwa me mi jae to sa ko ya oba e ene de ka che me se so ono oba bia dampema na agene sa wo me so esa wo so ai ebia na wo ebia na wo tware chi no o kan sa ana broken heart to call ana to call and the pamo at the mouse or crack me bound. And yes, and I've been okay, over to my Facebook, Bebacha, Uko Facebook, Insura 104.5 FM, our Facebook, YouTube, Insura TV, our YouTube, Oka Ubihun, our Honum, Insura TV. Anyway, hello? 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 Beba Jordan Nesia. Already not see 8 months of your word. And count it must means airport on about and I do Juma. Papa, and some year, Papa. Looking hard. Papa, a tuna, put your you say antenna, but take it card, but Vodafone card, but card will be able why shall Obi Yako, but with none in chain. No, what here some more can you? Because of the thing. Airport about that. Papa, I hope it didn't come out to Mensia, but you never take ya. Sir? We can't. I know the hello? Hello? Yeah, but I'm in this year. I'm but the friend and I go see and say free kwama. Na go see ya. Broke out when you be paying. Na nya be penta. Onya e bema mene od breaking and I'm going to say oni oba eda no me kwato no mood omuguso omo ye ntimi tena ase no dabi no omuguso omo ye den omu di omo no omu di omo na me san isa fem no na me san obo ase amitio eti me tena ase twen ma omu di wie mu ye na omu de me hu komo tena ase na omu di si me hwe na ekobone na me kokaje omu se me da omu ase obi a wose ka me se me chiko fe mi ti na bia me na mu no ze ana unya kudro sasa utimi tena ase ehwe ma mu di wie ye ansa ana mo beka wa yi me ko e no me jina mpo na echi na me ti se bibi koso na o te ne sai baja se o te ne sai na ne koso like net go na je hu je se o je hu yi pa no o je hu ai na enye hu no o je hu bi se sai pe no o je hu ai koni ye oh ata na wo ho chiwacho ai okumi ai o ya mam hokraba ye na ja me tom bo asi gina nti me ye na me si na bie pon nyansam na me bie nkaka bi na mbe wurem
ebani na omo anti omo guso wow that time na after no madru 65 by 1 month me say me kana me ne ye kwanka that time kana ho abarada nso ne ni mi ne minimum 30 minutes no da so 30 minutes no man the cotton dey gina so what na ho chai ti no gina so me say na odi akra de kasabe ka ho ne ho barada oh na me pa to anyanye bia untimi mu atofa ne hia na say de ntra me say me ye ni na man so untimi ni ya man na yonko na ko fa ne me shedan na wo nse wo bia na untimi jeje hu yie aja me say me jeje hu ama no aka tumbo ne nse mam wow na me ya madam fu ana ko fa ne but you have to dey yes me say wa ko election always because election dey as a lotto but me do untimi ni nti eno ne ye tutu na broken heart dey unya we unye hu kada because we me question na me say ono ane number 1 no you say na me madam for na be shana nine no number 1 Bedasi pi mfa afrafo ni ensia na ne mama ebi ama ebi jama hye na gese enkrofo won nsam ka wonim se bibi se ba nipa kan utimi firi mu okape na watimi afiri mu na osofu kum chacha idea pa na ewiase a ede pa osofu kum chacha amin ko osofu kum chacha binti ko osofu kum chacha idea pa na ede pa wiase mutie na wo ye bema na se wo be wiase wo yele nso ntena wo su ni wuda wonte ade e deda o say me say prophet wo ye bema wo ye archbishop wo ye reverend wo ye evangelist wo ye prophet wo ye radio presenter wo ye DJ na se wo ye police officer soldier na wo be wiase me prophet kum chacha me say wo yele ntena wo su ni wuda wonti ade aye deda wo yele ntina wo sundi wuda ade e de panse wuda ho na wo yele wasa ahwene beye 4 5 na gu na se so ada se na wote wo su na wo diwo na ahwene ne keka bom e boss maracas we have been free on ma ade e de wo wi ase pa ye odi e twetwe we makan we bia na if one cheme when out fie no wanya BP fa me kasa wonya BP mfa me ho yeah fa me kasa wonya BP I don't mind kum chacha I don't know odi fa me kasa wonya BP on fa no ho ana papa we so ese ede muti wono so de na no kote biane na biane wasa ba kasa nchachrawa what na kumase sada bia oba ni boswa omo sa ne kote ne soasowa ne kote ne bayante wa boa what you say abente be very careful mabo bebe na wiase samri won sha dross na dross for frapa na no dey shujo mara to ti say me so no ire no ma mo ye bon ma dross for frapa wiase ma so sha dross ma dross for frapa samri aye nwi a need dross anapa wagana a new nwi ne nwi sa kususa woni ne krone ne bata adis wode ne zambiam se ne wodwedwe no adia na how se ne wo pa boy no adai my god eti na e ma dodo na edi nwi na ya dross eti bo ze ne to no wo so girigiri na nwi nwi na fu abuaso nwi na adai afu abuaso eti wo ba ko bi se nwi hallelujah amen ni ana mano ebinim dia masa Sofia ko manim dia dross so she right Mr. Basa 104.5 and we are what baba sia basiso ja dross the man that ton dross no enya sika Emma Montros, money
What do you have to wear? Ane what's what na tema wia nkokoshe na emane e de enwi anadane dress. We dey me beko na no obabia small kind. Abrante no what ma me modi nta ma se na yin so oba no. Wose enwi etwasunwi no ohu ade kro. Na kofa obabi na enwi a etwasunwi ohu ye no. Wose odiso de be hyem kra ohu etwa ne kwaro de kwotena hyem. Mode tete me de se enemo ma me na mo ha. Mo meboai. Enwi a wo etwasu pa no bebrebe ne eye anase nye. Na eye a de ti na eye. Enye te so a de ti na enye. So odi twasu ni nyina enwi se ku ha. Kwa enwi no uhunu ba bia. Ne ebo no ma entina so fo bi ne ta me hye da bo enwi ne de ne e kire won mutie ye no. Enwi ne eye anase enye. Madawroma mamtie mu. Sabe obetuma ko Facebook oko Facebook a obetimi anya bi ahwe ewo hono Antichrist ewo ha Hajia ewo ha Antichrist no fune de ne de wo ne de mana ya akono sin bibia ene wa hyeda no wa pompe ne fa ana Hajia so ase ne ku echen bi da ne ku mu ne na yi no enya certificate na na tu bi se we meni ma Twitter akwami half cast fa Twitter bi black papa ana beka Haya, amemra honum enwi a ewom etwaso no edeye na senye se butumi gyanwi wo twaso kuwa se bi di enwi ana ye dress so for bineza se bi di man bi di nwi ana ye dress bo se ne etwa bu abu hu se ebo kufu won se etwa ne bo bakora ko biesu no te ne enwi ngo mami dio yo eja manso mami sanchia ahwefo eno momti efe baby a wo bia me chia wo uni senti eja manso ayana it depend o to say be me bu wo ne so ne no ha me ni petwesumi ba nye se too much say wo bedi wa ne nwi ni twetwe ni kote ya no ana no ye adwumadie bu hasi oba bi so dati nani no na ekura butu ni tweso de odwetwe ni tweso nwi ekula no de ne ni pa ekula etinye ana me kaje enti ne ye yesi wan kan twaba o kan twaba ko bekam nya ko benyane no oti ne na ekura butu ni tweso etino ebutu ni tweso no oti se enwi efemfem no oti se ni tweso nwi efemfem no onko ti na ni a na ekura na butu so a wo twetwe ni tweso nwi eni bi ana wo dwale wo nwale adamo edi ni edi enwi no mamutie enwi no eja manso ya na ewo tweso a in Shiraya FM 104.5 and we are den so utweso fu kakra bukunu no 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 wo da mu so obebusa se utweso no so fu kakra but wo pese be ma utweso fu mai eye be ma na nika wo ba nya adaji nya adaji dwale wia wo gina dressing mi lo nkwala na bia ni ho no no wonunu ansa wo kodakola no wonse otumi nya adaji timi no nunum because one nunuma onam se wo shepanta wo koba no etimi boncherewa atwasunwi nso de boncherewa enye fe ba akokola onse ayese eni petri nwi egusu yi obehu akola bi na ni tiri ho abo encherewa enwi ncherewa no sa na mma ni bi nso twasunwi tiye bi wo wa ni nwi eden wo tiri nwi eden wo twasunwi nso so eden enti se once be ma ni petwasunwi no ya opese wo ba wo twa ho e ma na ye na kono no anadwo koda afin na ye friend boys and girls baby kitwa baby kese no utobi de tompeti no wonunum be ma ne behu na ye ne fe me ma wo twa so ne nkobɔ nkyrewa wo yesa ebe ma be ma no ekon ebe ma be ma na kasa wo twa so kura afudodo yi enso biam kasa na nwi ne ye ne fe eti se wonunu utwa wa shape no be ma opetwa so nwi no wonwi ne do so a shape no twa so ne shape no emfa apaso fa afin American boys and girls na fa unim ya fa bread shem wo se wo di dwaso a ebe taso kama no wonunum anya sapa na wo se wo ja wo se bia ne se jama so ka se kura akobutu se oba wo gina wo twaso nwi bebre a
ebi ameka se be bia enchanchen wo no dwonso wo dwonso ya ne bia kokem bia na wo ba no umpa adwade wo yesa no ho no bebon enwi ema oba ase bon be wudi ni nia wo mon enwi mo ba ase bon so wo dwonso ajaman so se wo ko dwonso na se ebi kanwi ni mu na wo hye wo panta bia meka se sister ya wo kan bia meka se nwumro ko da no wa anwale ewu nso bia wo fla no pa dwonso a hye wo pant wo ko da wa wro ho enti ekura na ekura so mo te cent enti mi so te cent no obehuri gira so ena nka nyankopon ampata ena nka oba wo tweba ho a na nka wo ye ne dai enti ema na mo twaso fu no mo ninini wo pese be ma hu se wo twaso enwi wo so a ebe na ko na anunum ununum a na se ada se ya na metimi hwe wo beyi wo be shape no pa wo beyi ni nyina no shape ni kakra bi wo twene so no chese wa shape no wo se efu ana chese be ma hu ana nani age enti agema so twaso nwi die e depend me ma no obu a ompese ompenwi ade ejina me ma no so ai obu o be ma bi wa ompetwaso nwi be ma bi won so opetwaso nwi enti wo ye oba na se wo kunu petwaso nwi a dinini wo dwale wie na wo koda na nchen a nunum wo hu ana aye na kono enye sa wa nunum ebobo nchirewa no hu twaso na otwe no enye na kono da enti enwi ni de agama nso e depend me ma no ebi mpetwaso nwi ebi petwaso nwi ana ye too much nso biblisa enye okay ohene wo Belgium agi wo se menchia antichrist emma na ode obi nufu ayede espake asese moto ana ode asane amame wo Belgium osu ne dafo pa ne bibia no opo asempa otachi of antichrist Adigisi mamitio twasunyi ona ye oba osu de emapi fa wonsem mmoba wone efa wonsem pa sai na twasunyi sitie eye sese twasunyi edoso pa na se ndiko ase doso na kwan be ne se mfaso ese haji ase me mfa apaso na se de ejam me pastor me bu ejam anso de ntia me se me mfa apaso no enwi no se odi apaso yi na eba ejina ho ejirejina ho ana nsenwi nso so ketua bi kwo be ma no kotena no a wo be ma na yade wo sa yade na wo de be ma nso odi wa wo nsa be kan bi ni wo ba bi no kodi na wo nya sa yade no wo twaso nwi na wo yi ya wa anyi ni yie no ana ma enwi ni bi kwo no kot enwi ni bi wo be ma kote ano a e ma no kan say ana ma no kote efitin so na wona wo de oba no so odi bedi wa wo be nya sa yade ni bi nti na make say we the bread ya na efu a na adeda ho wo di apaso yi na efu a na girigina ho wo hu nti na ma make asa no nti twasonwi die wo twasofu adini ni oh okay adi kisi ba mi tie me do wi ase yo hejamanso o so bi wo ho a obobola ope veranda so no bi so bobola pesere so enti no enwi ne de agina ukunu de opeso ana boyfriend de opeso what I say no na be chow the way I open no obi pe de afu kuga no aye nunu mo no ana obi so pe de ahema bakakra no sa ahema no kra na ma ayi ne ba so we dey su nyina na fe ahemba na ena wo koyi kotie na na ma efitin suyo no aha but obia wo de ope na mo de hia ne se wo ka so ba no ebia na wa nware nya sa so da naked na ebia nkura wo dem ho ena nkura no ehuri oh no kre enya se bia wa nware bia odware pa bia sent wo no oh e wo se wo da kata ho kakra sa na mpese meka enya wo ho sa enye enti aboa no betimi abehuri so se wo di agoro no wo ka sa agoro ho ye park so okay the way park so esi no obi agro na no wo twetwenwie na ase no ese bia wanyare odware but ani ye da ye nkata ye ho kakra eti agama nso e de hia ne se wo bedi ehoni asa ena wo jonso apepa
Why say with the winning now be no mono? Ojon so apepa. Send a bear sent in na ho. Kese because John so we born pa. It was sent ankasa. It is awful so open as idea. And so yes so a ship when any fe. And you would think it be cry it is a glass and all ship na. Oh come on. Kakra bi na beja wo han sense open ku ha de a wo de ye ku ha ma no but make sure say ho beti ho be neat na ma enka bi ankogina mu de we ni problem bia na mu ajama so e wodo bi ape eno de enye say adeti na wo twa so afu de ukunu pe na so ye ma no obo ho pe say o ya na one ne yire da ho na o twetwe nwi no o twetwe nwi no hey what did you grow Eja man so ase be ma woni be ma da wona ne kukusumi. Na to kukusumi. Na me say yi ada mi. Na woni ne da wona otwetwe ne kukusumi. Ana won se me ma no dem hu ba bia onwum sisi akitiri mi. Why ebi ni hu. Ebi obi si achi onwum. Ebi ni bi be ba say ebi ni bi. Ebi ni bi. Ebi so ti say dua pa ebi kukoso ti dua. Ase nwi pa. Ebi wona kukusumi ho a. Enwi kwa. Yeah. Enti woni ne da wona se wo pese odi wa. Onwo aseda de woni sa to ne kokono so. Na wo peja ni mi no. Peja kakra wo be ma so de won se ma ne ensam o mlinti wo de to no so a na you know. Adwena se. Aja won pese odi ukura na ukuru no. Wo de didi agro. Efe wo de nsa de na mu. Na wo so na didi agro. Ane. Na you twene twaso nwi no. O na no se won kwotwe de ni o bisrawo. Eja ye gire. Ero na me pe ti ho no. Dabi. Wa to gu odum a obe na dwi so be twene twi. Agogo nwana otutu. Dabi. Eja man so asa odun se fa so se ya na we. Ton. Odun se fa so se ya na ase. Bia wo ye bia makasa ye boko abotrem. Etene adia o ya adia sa so de se adia sa hadia bo hu mi ni twetwe pa. Anyagro. Oh, jama so de. You try to do the woman chifa. Oh, say a man mu be no word ma with me jina ave abroso. Abrache ba ko na no ewie program no ka wose mesra mu a but munya enwi mayen na ebidia wonu ma na enyokra. Na te bi ni te o ka say utumi nunum efu pia ona utumi nunum awo so. Na no unhuna ma so wo de ahwene eto no ma entwetwe. Abetwetwe. Ba wo say ajama so ade bi ayeye bia na gina wo so de wo pe. Ebi na be ma no penesa. O penesa de say wo ntimi nya hwehwe. Ba on penesa wo shape ade na no ka cho say bia nwi no wo fom na me peni bebre a. Say na waja ama ho. Ade wo bewe. Oh, send and send ya hwe. Say feeling wo hu an na. Ebi ko anu na ma ono nya feeling na be na no. Oh, nti nka jene so berry. Obi ho no na ma na atenka. Nti openi kuha, jani kuha. Opede ye dwisu a no wadwiso. Opede ye shape na no shape na. Anya de bia ye ayi bia but make sure say ho no be decent. Say do so a nka be ginam say ojo so a. Nti make sure say ojo be Johnson no na ukra tissue. A we de paper. Na enko gina mu bebre de bia na wa pepa ho because we yes anso a entina ana nkremofo mu ya de pa o te nkremo no dwuso ye na ohoro nti me so basa o to ba yes ha be we un ma de be si se we yes ana cent na gina ho ne ye wan pepa ne nti na ma a gina ho na yes akwa wo ho be ba cent se dwonso na gina enwinum eti hwe opanse sa wo bra wan pepa entina nkremofo mu ya de kremo ni bi odwunso wi ye na ohoro ho kremofo entina mu twede no wafo se kremofo twede pa amuso mu twe ni pa odwunso wi ya na ohoro na wasiesie de kama amuso kremofo mu twede pa enzo mu tibi de hore ni kama enti se de na na se me ohoro ye fe sanko ene ne yakofa asma pa kremo ni bi cha se me wallahi me de be se be wura mo yiri wo mu nyina pie kai ne wo oba mu atbetinka ehorwa ane eda se sabre mamenko afei yakanwidie yefra me yeba bidware in Shiraya FM 104.5 and we are den
Pilato say baby dware e baby di ehuni eno na do say na onetua ani dem di kan you know enipa ese na wusi hunse we sese ho bomodin se obedi uhuni okoshe adwaye okwan be na fa so a odi dware anam se open temutin wo anya botre anware nya botre pa misrawo ensent ewo ho enye enka ewo ho enye kura bomodin se obedi ni edi amame unim se ripa na soachi sent ewo wasoachi nya botres won nware wo de afa nsafo asoachi wo se obete na hwiawe ni tesite emani bit misha wig na utimi se sent ewo mu efa so a utimi yare sent ewo mu enye mepa cha wo moto mu nse wo moto mu ade sent wo se bema ana oba won nchen na oti bibi espan bi efa ne so a ne kwatitimi jo ana se oba ko ne konkran enti sene we nipa bi a wo bia ne emomode se bidi ehuni ade ba kwa ha mikakra ne oba ne nufu eso antikristi de won se ne sitie hu antikristi nufu atisa akono yese ma bitimi bo brazia be nansa enen nine nenum ne de bono ne bu onum kra babu sumi miensa no nsi brazia ne da na otise brazia na ayi fufu na da ne brown Mr. Wankasa, a bonufu asino, Yama is urufu asino, Yabotre pija, Nigari, Kunifu nase. A basia, I say a breach, I say I want naba, and to wait with the nufu na two be so amanity me ada. Papa be a war a year Ostra, or say on your antichristi, what I will say the Queen and ever ho. Sene, I want a bano, which me yan nufu, I de what the wait me de nufu no, what me at the aton of Samanada. Oda ofeni ya botre na every ni enka ho asem memena abahawati iti senia ubenya botre amanufuo na akasa no obi hunufuo na obenya botra susuma mana ya akono antikrist ne kana asem wosinufuo we eye usoma emia ne dendenden antikrist wo se eso ne sen wana ka wa se eso ne sen yeso no boko breo Sanam a home boko. What the one also ne bisumu, a what the one on the sumun so, what the one in the sum another teacher man, and nam nepo no so. And I say, the sick one also Felix also be so new for me. No, where? Oh no, air catch us in miano, and a wumia. Oh, they call won't say no for the city, no one no for look of Facebook and YouTube no. Her on no no for the city, and I say, and Sonic say. Imia and Casabia, Ugo Solufumo, Osimia Nufuano, to say the Nadia Biagra, na Umia, I know. What's it? As your son say, Honam, and Tinoka, who say, Umia, a yenny panea. Oh, dear Mianasa, Boko. So soon, what the friend crowd, Obona, as in. Like as I told Sano, as a Kusia, as a Kusia, a bed from some. Now, son, I'm hobo, and I'm feeling, like a son. It will feel and they will look for another one. Oh, I know what they mean. Aye. I guess I'm making a loser. And the man I got much more than far. Iti so nya botre na otimi siesie ho no twitwe nyina wie afei yemla efompa uye bema mesra oye wohwu a entamu ho no no ana wohwu ase no mesra nya botre emma no hohoro ho no nyina no udo bi dikanya dikan hohoro han man sana de samna na kra ko ho emma na eso mo mfa samna hohoro mo twem but ye mema de ye hwu ani entamu ne de ese onya bre edema no cause a man be on when you would so quotim, that's when ya a bre amum nas or ficotina, no, that's when you would so quotim, that's what training a crack. And maybe Nimsi as a member quotim, or so quotim or tree, be friendly panel.
na de wonim sane esi so kwatie no wode ne safa kwatie no wote kwatie na ibi enam kwatie na se wonya da gede ne safa kwatie na se wonya botre emo no ne sanu no eye moto wonsan se ne da wonsan sitie eye moto wonya botre da so kwatie na se na se bo se afene ne sa we se no enam kwatie no ano wase de oni se no no de ye no se no eno ema nipa ne enya atinka eti se ne wo bodwale a wonya botre na wadwetwe kwati hu ye oba yesro na no eko hope oti sentipe Debbie oti senti abot afi no asasa gusunti ono na da jise wode kopese komo ufili afosi fa otiko ho abrati be minu yese na hwe ho nyina apro enye fe In Shiraya FM 104.5 and we are dead. Ese momode se ubedi ni hunni asiesie ho kama ansa bosrewa udwale wi a wotrum ho no ho nyina kama ebi onu ma kwan befa so ama wotrum ne hunni ano enipa mu nya kwhye dem a bibia atimi sima nipa no obeya de obeya ma wanya atinka ewo no bia no obetima ye hwe wonim se ebi onu ma wode nsa fa ne moma so se ekura na onya atinka ne moma so keke no nsa na moma so no otimi nya atinka bose nsa na moma so a ebi onu ma ne kom ha se keke ne kom ha keke no kura no atinka ewo ho de kuma keke no na no mihia wo baabi na me cancel na ya wani tua e na me ka me preach emba no bi na me preach no oba na se me mpe na de ben me so oba ne de kotodwe e ha se me so ne kotodwe keke a keke na me so ye no me so wie no ba ne ho wo se ba electrical ache no na ho wo se kiki e ta antiki se de gu achi ni jai ane mama amafo ha antiki se achi jai ene sa no bibia wo bi o bibia wo bi me so ni kotodwe kra ho na no awti mi so ma otiken na no hu sisi che no mu sisi che no se obia wo bibia na tinka ewo eti bia na wo de no watinka no pese wo de wo kwatim be ma ne oba ne enyema wo no dinini eti mesrewa enti ne mache da kase bijare me de eno aba ekire e de ama se yenhwe kwan ye befa so a ye bidi ye huni e wo no e de ama ye nyabotre okohye adwa ya obi mpamo enkro no ana mesrewa ade ba akoso a enye ebia na ayare tieniye ebia na ayare so wonyare na obekọ be ma hono ma me pacho benya so obekọ private dika kọ no wufia ansa na wadware ansa na wakọ obema ho emani bi wonu ma obi wonu ma be ma kra na beda no se fa na mekuja menan be ma bi onya tepe eno ano na tinka na atekọ wo firi wu fie bi na wo yare se nyo yare na ayare ana ade oba wo ko be ma ho onche dan be ma na fere wa wo be ko ho do obedi be ma na ba so ba be wasi twama ba meba be ko wash ma be ko private aba e bi ko na ka ko private o wasi me ko ni aba o kan sa wie ka no okum be ma no ko te private eti mesro bo modern se oku horma dikan ko nuwe wadware udwale wie bi kura na won manye ne udwale asisi wanti obi akra nte ho hwe eti me onde woni mini pa me pe wasem eti na mo me eduru me minda nipa ni nyina eti e wo hase no I say no eduru me da obi ka chem se sa we nu nkoanti eduru me da onfani agro mi dware no esisi ho so ye oba ana uye bema enka ewo ho enye adam kan ya no se unya akatwede aya antikrisi kwala se unya obetuma for crazy ene nso ade anu ode yese odi na anu ode pa no ese unya aye enso ekakra de ya enu betimi de ehu kakra wie awie kakra wie ansa na akudware ebi kura na pese okọ training na so okọ work kra na obekọ work no obetimi de atwetwe ho nyina awie na de akọ work oba no etimi adware udware wie na de pia bontin sent no ho wode mu a obia enfa ho nemu ene uri pia bontin ati no o ti sa o yesa ne nko ho roll on o yusu sent no ho na yusu roll on na ye wes kra enye kwa yese enye kra enti akatwede no udi ka de akatwede no eye ho nyina awie akama na obedware na wie na de yedwetwe motom na de ko eno yesinse udi no kase o ene sent about ma menkofa bi ne mfa ko twetwe udi twetwe wie na sent ne ba wa de sa hye motom na hwia wo ti se wa bete
uyem kwa timi Nyama so watare no ankasa wo wi atwia ne moto wontia a wa ahwia ne moto wobete se nye wote ade bi wo ewo wa otimi se wo asia wo no wa otimi se bibi awon awunim nso ayi si eti mesra wo se emma enu de fa ko enu ntina yen dwumade we se ne mamma kwanya emma edi sai we se eba so enu ne pasa na afi na otimi di anu na odo ne ba na eba nyame aduma ene na wotwe de yebekɔ deep yebekɔ edie mu pa eno ebeye ma wakasa won ho beba na December mu de ne de yebekɔ ne enige abrunya enige ne ntino sabo sumi na kasa no minim se ebeto aba ne biwe ebewie ene nya wie no afi ne ne eba beji akasa ye ni ebrunya no na akasima be na se yin ayi be pon no ye be wie de sia na mama me mpanifu yi ama ye de asumwie ensem ka ne de aba for abatoa ye ba beto no ho yen edi hu wie na se wo nya asumwie a wo de die kwanti mfani ma ne nyede anti metra enti ye beto aba no ye beka asumwie nsabti enche mewe a ye be wie sia na mama omoto so atimi de asumdie nsem edi aba Dr. Muzu ona raso dwumedi ase on de basi ya wokoti nko ade de on de bona baso emma no kotie doctor on de babi abefa bia on de kotie doctor on de hawo nko ade a on de foko tabo krabse 600 onye du tabo krabse 600 on ma seneti bia na okoti mu o hawo okoti mu okoti ayeketwa opese kese ana okoti na afon opese dia okọ bebo mo men fancy bibi wumbi akandi wuni afachara no afensi kandi wuni achara no 0247 776743 0247 776743 owo tafu krab 600 bebo me afiate no ohakata ana Dr. Amuzu owo adaroma ko bibi hawo efa wankasa okotimu be ma de dabi emani yo feriye uyo bem oba na se ukunu ntimi emwoni nye ewo mpaso untimi endi woni nya wode we kase yenko fa ne ko Dr. Muzu ono bronya ye na adoye anti ene betima bo ani sabri kakra akaya amefa ma mpanifui na mo maso akonya ye fanka asundie nsem afi ye ba beto aba aye nyame aduma aye adwana we ebe na wotwe ye de beka asundie nsem ene mo akonya ama oto de aka hadia mamidi kamra osu ye ba beto aba minim sese ni de ye duru no eye aka asundie nsem a ye beka aye betimidi aka anya sa ye nya asundie ante metra ha onipa ebedwane afebedwa ati na tonguram enya aba 20 ene ba bewu adaroma mamiti yo ejaman so mi da wasi bebre asumdue ne de no kwasem ni wasi yenya e pompa ya asiri nyankopon se 7 December no o ma bibia anya boko anya saa bibia anya boko ni etonwurem anya nwurem ne yekwa akotena akokka nsem we amamate o ana anya nwurem ho ne yekotena akodi ye ho za yenya asumdue a wokotena nwurem aduane kura na se nsuo kura obenum kura ho beden nti kakra meka kire ye nyina ye menuamfu nyina ne se moma asumdue mra batoyi mu ma bibia anya boko metu makao ye nyina ye ba akope eye Ghana ye ba akope o Ghana nye mienu eba ye ni bia ye ko nti yesremu 17 moma bibia anya asumdue na yetimi abetena ha aka enkranhyesem aka diasem amamo mawale egu ayeye ma ya anya na asumdue ama nye nwurem ho sedim di kaka no ene yekotena ka asumdue asem aka ediasem amanfo akodi mu nti kakra meka ne se asumdue mla o my Ghana na bibia ankoyi me jaman so menchia nto aso na chia so eti ma menchia Saint oni Ibrahim ana Mr. Dan nam for me nsen wo mse wo mtie me pa me chia wo mu na ma menchia na na chi onu so Holland me chia wo pa wo hene ana sister Adwoa wo US me chia wo ma me nyame nhira wo ma me se wan paafo wo so wo US me chia wo pa nyankopon o nhira wo
Mama nchia Mr. Nketia nso so me wo fa ba ko penadamfo no wotie me papa ndi e wantie me anwi kura wo na Mr. Nketia ba bia wo bia me chia wo me ne me nua ba ko pe wo ba ya won so wo wase dum me chia wo pa wo ba ya krofrum nso me chia wo me chia me wo fa ba ko pe wo yes ro wo ya nobody can touch me wo fa be bia wo bia me chia wo pa efi woni sister Linda nso me chia mo kwakwaji Ike nso me chia wo wa nyangopu nshira wo bi oti me bia eda se antichrist odaroma mamiti wasundie esem yo ajade ye kanyina ne se yenyina eye nipa baako obi a wona adwene obi ne wonya adwene a enya bufu ema wo bu mfu bebre ati se de won kola wo fi ya obi aka na adwene ti ase na se dani duni ye tunso a wanya ema ne hawo emere no edane bibi etimisi jama so sa wode wakomaje na wubu ahwe fu wakomaje de na yemu yemu tiwisre odo efe na ye nyina ye beja ho ye Christopher ye bibia moma ye mfa Awurade nikan sade a me ye be ye Awurade fa na se nye Awurade fe dia misro 7th dia ma odo nso enye adwuma ne mfa asomdwe emra omanumu ebe ye nyina afi udwane ko nwene mu aka se yentimi nkan wo ko TV no wa he aduane ko anya bidi no wa ko TV unya bidi na so ye timu se ya yepe ti yesre ye ma asomdwe enye adwuma ye kono na ne ye kanyina ne se Chris consult wa wo pe kunu wa wo pe yere ya no afre me number no 0243 133784 0243133784 Michia Kobe baby owo bia Kobe ma wajo nim se wutie me ana Michia kojo baby owo bia ma wajo acha papa ntons mensa acha mi ni nkomo chira na ye di nkomo obi otie ye bia no ye damwase adede so na ka peso ekwadon kodi na misre ekwadon kosi on the oba president ya oba pami wo afo ina frejuma ade ya ekwabi ju huna mani ye nyina na mfunu no mukura da bia wachia wo na mi de eja mi na bakadi hello ayeka ayi agaranko ose you upon to aba and you papa pamo you upon there we ai me da me ma ya se me da wana se papa ade a wo mo kan ye ade ne hia me eye asumdie ensem se ye beto aba ye nyina ye Ghana po na de bia me kan bibi fa ye ne wo Asante region se so wo hwe Asante region wo bebia wo hye no wo de kra de eye sonko kra wo no ansana untum nika emfiri hasi na onko bebia border wo no na wo bra wa bre pa ansana wo du border ho no omo western region me fa nsem omo wo eye takra de ene takwa ne ewo de ene alibo de bibi ko ya na obetima go ya na ohuri osiko diwa ebi na so nte French okare say across omo eyo so bitima fa ho de akọ na wo ba bia wo no da be na betun kran na bia beto okọ Togo ọ na bitima kọ o de kọ ha enye yie ene o de kọ ha enye yie o de kọ enye yie ti wadawroma ye wo Ghana ha na die esremu titi Asante region je ne ye tia no ye kasa ye pe ye ho asem ye do ye ho ye baako enkane mateme ho ene saa CBP ne time no enye bi ni ne kanti ko CBP ni mateme ntimi nhia entrance ni nkomo otumutimi kum nipa omutimi se nipa animu no so enso na yenti saa achokoto ne has ye ko trans stadium omokohwe kotokoshe has boto ni ye cho ade sa se ya pepe baby atra eti abatu no eyemfie 9 ekoyiu ankoyiu enu chechiko ana de mama abosia jibaji sika se fako na fako din kwasasem baji sika
ko wia box ko kudi agu ko ese ka kye se ne bandi kan ansa na wakọ moment no ka kire mo ko kuntokwa ko bo bia sum ko kuma me ye abusa se ne ba wen abaka se ne ba nka ho but ne ba onya tumi na ne ba ho a ye mbusa so appointment o obewuram ne ba ho a emusa appointment but wo ko din kwasiade na ma na ma ne tumi no na ne ba nka ho eti wonto onum no abato akwa kire wadwen abato de ye 20,000 to 1,000 kire wadwen 1,000 se wonim ni papa no ankoto aba na ama no a oba koto ama nipa boni ni oba be hyere mra ma ubedi mra no so eti kire wadwen o kire wadwen wi a eno ano akopa ba bi atra e bobo wi a e obeto bi ayempoyim onyo bi aka ade kye ko wadwuma se yew wo na tim ana be ne mo kire adwene a ebitima di enkoso abre wo ankasa akoto aba me ne me ka kire won ne mo se be ko ntokwa de obi be ka se be ko ntokwa no e ka de oni ntuma e ka ne de bia ne agurasa obi oni bi de ka no kona ki akontokwa ne asanyama oni bi eti en se krofo de ye ka kire ye nye sa de no ye konko se obi a en se obi a hwe enam so oni bi ni te ka no kona ki akone asanyama ni asese nyama no so afa ho de enye sa ne e de be ko no ye tran ma hu se ye man no ye pe ye man ya kase ye man no ye do ye man ye beto aba no ewi a obi abetena mu kwa enye ne ye to aba wu ya to aba no bia to akwa aba enti de ese ye to no eno ne ese beto ni wi a ne kase atena hase because MPP NDC mame ka de krenkyere mu abuginapo eye hoya John Jinapo eye hoya abuginapo eye MPP John Jinapo eye NDC anuafo mienu former president no ne John Jinapo ene ne ye adwuma abuginapo onne na ado ne ye adwuma sisi ha deputy chief of staff omo ye anuafo nti ka se eba so mbekon aprepra omo ko papa omo de ehia mo krada ekota we bedidi debi amon kontokwa omo ko fi omo ko papa ho ejale tini se be kontokwa debi en kontokwa nti mesra yen etien etiaji si ye me kasa wia bisi fom ngeze metiara makasa minkaha asemi si a meba ai John ajekum Kofi Agyeman namdini dwane anase Patricia Kandu Agyeman anase ai Kofi Asamoah anamdini bedwane me yire de so betuma komirika na nkodaa na me dwane ja nkodaa na anase sen asa be de nkodaa bedwane etu ofi aye ma dwane sa nti sojafo no muso maame o papa etie ma basabasa ensi nti obi ka kire bibisa kire wa ento soso me de masum bi ensama ede ma wano ye etwe ene akoika wanti kumuchacha ade e de pa wiase etwe na kase wo dwane o betumanya etwe di ko di twane kura ko te kura betwu na na muro ko di bo afo na mufuru oba ha se mi ji bi ni bitnai ni mi ni ko so ko di kwa ati ase amwa enti yembe kontokwa emidwane abato nye ntokwa chawadwe ndi person tire na dwe eno anu tititia me kan ha omo mpeni na nado dan kwa kufuatu on John Dramani mama woni me number omo mpeni da akufo adame kanum so onim Lawrence number adame kan na say eni ayi ana mo mpeni da Lawrence wiye we kan ya oh you have to so o jase Abraham mami Lawrence mami wiye omo mpeni da kufo ama no ntimi ko osmama ne ba chief kufo ene koye ekosi na nase onkoche omo ye baako ana ye wo fo mwano asa asemba tokoba amu di pray ebefa dwomama akọ ni afa Akufo-Addo ni afa kufo eze former president kra ni ni do bia ai omo nyina akọ Lawrence su ni ke befa no ana Lawrence su owu eti sampanifo ne befa omo nyina ayire ene omo nyina ye ma omo apau ne do akọtena baabi ayese yale na aba no yale ne keba eba Ghana hankwa na ka amabucha ka ampanifo nyina de omo ma omo nyina bekọ aburuchire ne yale ne ba ye no ya fa abakọ aburuchire fadeko omo nyina aka yen odi fadeko okrum jaache ho de okọ benya body ampisi ni kuntum na bu mu adi yale bia ni ho
abroche de ko yale ho nti ko ebesa kwananta ho saka ho so ti asi etime srese enyina no ebe ba ko me na wasi pi ane osenkafo oti bibiala won ha na disie ma me chia chairman over Fantinu Town chairman over Fantinu Town menim se oledi aka nchina gu enyemi adumu a edwada 1 week ane ebidi edwada 1 week ane ebidi wada roma ene beko ane ebidi 1 week eba kuja chairman gosi banchi oledi die no nana mensa inshira obuasi osuma menchia na machia Sampan MPP regional secretary na machia ono so medi de jama so ogoro oti aye haji ya enka oti antichristi bi obo amanya behwe awo YouTube Facebook ya friend Joel ese ono anene nam ese ono nene nam ono ese nene nam ba ko ndie onde wasakra nti ese de wafirimu wafirimu kra eti de meka che se koso na tie nhira na obiye nhira emu a oti dede kakra bi twetwe kakra mu enche kra enche na ubohu studio na eba TV so no ho do engete bia o to bi gema chi ase yo bohu TV so no sabe bohu na mehwe na kra fon bohu me ye pa enche kra bohu say yes afi be say number 1 ewo hasi ane etimi chiama tiefu panyina munyina adwo minise nyame adom bibia beyeye aha anede mensam dwumedie no esi nyame adom a ene na wotwe boni bi ama ubesiaye ewo so minise chira eye ade mfaze akwasiada eye ade nananum nyina mama ade totwum nananum nyina otukokoso asantimawura ane asantihima ane efirimu ebanya amahene ene ayinya nanamnya abrache ba ko de oye ayi oye onde okoko friend kwale ne buafu umu ayi amahene onya mahene onya brempon uye dikro e friend dikro so ne buafu kan dikro ne buafu amfa musia bini de jama so ogoro ina se so onya breti me aha ene de Facebook ni YouTube mamam bye amudika mam bye na de aka de yentra ha ya ye tena fisa bia kusi anapa no nsia ene odifo kwa Afripon ebehia mu ansana ane yakọ medasi pi Joel FM 104.5 and we are den sabe de odifo kwa Afripon ene beko na so ye na me akwakutie na ade na ansa ane sabe de madam Roma Facebook for no